Evo sam na Banjici, to je kupalište Banjica, selo Niševac, 40 km od Niša ili jedno 6-7 km od Svrljiga. Ali moram vam reći da sam 1,5 km nizbrdo išao dok sam došao do ovog mesta, a onda naravno 1,5 km uzbrdo. Evo sad ću pokušati da vam pokažem. Ovo je to mjesto. Voda je predivna, čista da se može piti.
Sad prelazim preko ove vode, na ovamo sam ušao, ovdje izlazim. Nazad uz brdo gdje sam parkirao kola. Evo me sada na drugom kraju, potpuno u podnožju Stare planine i ovo su Bigar vodopadi. Iskreno da vam kažem, prvi put sam ovdje i mogu vam reći da je prelepo. Prići ću poslije tamo i bliže. Inače, to je 30 km od Svrljiga i 20 km od Pirota. Nazad ću za Pirot, a onda autoputem lepo do Niša. Dosta mi je ovih sporednih puteva. Ovaj zvuk vode je prava simfonija, morate priznati.
Ovo je sad povratak od Bigar vodopada za Pirot, pa da onda ne bi išao sporednim putevima, autoputem, brate, do Niša. Ako je za Vajdu. Cijel dan sam proveo u avanturama, ali ne mogu sebi oprostiti da sam pošao papučama i tako se spuštao kilometar i pod nizbrdom iz kamenja i kilometar uzbrdo penjao uz kamenja. Strašno, jedva sam ostao živ. Ali put je dio, prosto nema nikoga. Pozdravljam vas.